जों बरे बियुसि तब भाइस चेयरमैन से जों पि प्रमोटर जों बियुसि चेयरमैन बागै चौधरी मेमोरिटाम साथै खेले ताकरो बरो आइनिया बरो आईपीसी भाइस चेयरमैन बाय बरो टीपी कामले खेलिया नरं थानी डेपुटेशन दुनानी मोस्ट वेलकाम आन कोन आपत्ति करी नर आंदोलन खाइनानी मोस्ट वेलकाम नंग थानी कप्लाय तिथि एडिसी नांदर जेहेतु ब्लॉक बीसी नंग नांदर खूब काहाम आनी कुनु दाउट करे जेहेतु मेजॉरिटी नरं नो पाइका नंग थानी नंग नांग मास बिग्रेंटेड आबना बसु नों खलाय दी डेपुटेशन खलाय दी तिनी आनी पोस्ट भाइस चेयरमैन पोस्ट ठीक आसे चेयरमैन पोस्ट खाली नंग थानी एमएलए पावर दंगो सरकार दंगो स्टेट बाय सालायति फेदी चेयरमैन पोस्ट जों साइमन लाइक थानायो भाइस चेयरमैन दंगा आईपी 3 फरसा बरम गना प्रमाण दिपुरा के बोना हानि थाया बाखने बक्सावा मतो ए बिदेदिसे बासा काबो हाइखुनो बिनि सामुरक पाब्लिक बाय इंटरेस्ट करे बो फनानि बय व्यक्तिनि बो एमएलए द ओं येन द बियांति फानथां कायसा कायसा व्यक्तिगत कागजति कारि लायनानि आबदा सानलाय दामो कि लामा काहाम करि ति काम करि कि ब्लॉक चेयरमैन सिमिन दोष सरकार सब दं आं तर भाइस चेयरमैन खलायने हनि खलाय तंगिया किंतु नरक गो दखल ला खलाय ब्लॉक दा तालार आबान प्रॉपर्टीया किंतु पर्सनल व्यक्तिगत वो ता थांदी गुड मॉर्निंग जतन फुंकाहाम जत आनी फेसबुक लाइव नाइट तंनाय रनो एक्चुअली आं बुहाय असक लाइव रगो फाइबो कग्रब साजा गया हाइपनो तिनी ओ आनी फेसबुक लाइव मा फाइमानि कारण के अमो जतन बागी यो मेसेज जारा तिनी सिन करबोगो जारा तिनी तिप्राम थाखलाय तंनाय रक जत बरक हामियांगिया अनेक बरक मैक्सिमाम बरक काहामांनो पुनो किसु संगक लीडर रंनि बागै तिनी जे बायदकता अंखा तिनी फेसबुक लाइव फायै कक सानानि इलेक्शन पाइमानि इजागुलो तिनी बाय प्राय 20-22 दिन हाइं थांका पुइलावो हामबाय रनाय जारा न ओटीटी एडिसी इलेक्शनो आनो सुबानाय रक कम फुनंगै मानो गोबां फुनंगै मानो हाइपनो कक सामानि बा निनि बुद्धि रुमानि गोबां मा बरक तिनियानो एडिसी इलेक्शन कैंपिंग गो गोबां मा बरक नानो हेल्प खालायगा तायानि जारा लीडर तंनाय रक बरबो डे एंड नाइट काम खालायगा बंनोबो हामबाय जानांगौ especially democracy country wo harjit tongnai abar political nije sara jibon tongnai ni power amobo omohaya kisu miya jara ब्लॉक डेपुटेशन रुनाय रक स्पेशली आनी मुंकाई इलेगेशन ब्रक खलायका डेमोक्रेसी कान्ट्री वो गणतंत्र नि राज्यानो नियम मारे नियम न तैन्य हारजित न मानि नाहारो प्लस जों जेतेनो वान सुगिनायखे करबुंनि बरक बाय बालादानि बुनियारो बाहाय साइमिया सिनि करबुंनि जारा पसिस नतुन बाजार मालबासानि बा करबुक विधानसभानि जों जेतेनो वान सुगिनायखे मैक्सिमाम न
जों निउटेलाव दंनाय बा गाहाम नहनि मानो तामनि केसिनार अन्य साइडनि हाइरगासो पलिटिकल क्लेश रबौनिया वालाय सुग्लाय अनेक कम नसों मानो जोंनि अ एलाकाबो तमन बागै बो हामबाय जाफारो जारा जोंनि समाजनो तुइदुलि दंनाय जारा इंटेलेक्चुअल पर्सन शिक्षित समाजनो तुइदुलि दंनाय रंनो बेलायके हामबाय एबा माया फारो तिनि महाय जीरो वायलेंस बा शांति केसनो करबोगो तनि तमन बागै हामबाय जाफारो किंतु जे मियानि डेपुटेशन न करबो ब्लक नि जे डेपुटेशन नुगुई आमन आं कक्साया तंमालिया पाब्लिक हामजागैनो तिनि ननो बुट दुई पास खलाय रेखा पाब्लिक आईपीएफ टी सामुं खलाया बीजेपी सामुं खलाया हनैनो बादुइनो ननो चंखा 2000 बीजेपी आईपीएफ टी सरकार फाइपनो 2021 नि सिमिनो निनी पाब्लिक ननो चंगैनो नों तिनि तिदेदिसि वन सरकार ठीक मुआ हेकेनो 2018 नि परे 2100 बनंने और मेजॉरिटी पंचायत जिनी आनी करबोगा डेभलप नि बिसिंगो 22 टा पंचायत नि बिसिंगो मेजॉरिटी बिसिनंग नि थानिनो 2023 हाइनो करबुंनि बरक सामुं गाहाम खालामन नुगैनो बीजेपी एफएफटी सामुं गाहाम खलाया बा सामुं हामिया खलायनो नंनो हाइनो 2023 बो करबो नंनो एमले याफारका सामुं गाहाम खायमान नुगै ठीक मो हेकेनो 2023 नि परेबो आं एस ए ब्लॉक नि 22 नि सेप्टेम्बर आं जॉइनिंग नावो टेस्ट नि परेसिनी बरंगनां दाव सिनतिरफ्रा बुट बासावै रिजेन देमानि परे 2023 नि परे आं ब्लॉक चेयरमैन हाबका अस्वीकार खलाया 2023 नि परे वो जोंतिफ्रा मो थानोबो लगियो सरकार हानि मानका देट मीन्स ट्रिपल इंजिन सरकार पो हिनमांका ट्रिपल पार्टी नि सरकार पो हिनमांका के बाक्सा बरक जेमियानि बंगनि जे एलिगेशन याफारका ब्लॉक चेयरमैन मुंसा खलाया बा बीजेपी आईपीएफ मुंसा खलाया आ कक सानाय रंना आं प्रश्न खलायनो मुसुंगो बो साक सीधा सिया ना पॉलिटिकल नि बिनि थानि कुनु नॉलेज दं गरै सिया कयटा पार्टी सरकार चालक दं अब सीधा सिया एडीसीओ करबुक पसिस नुतुन बाजारो सामनि ईएम सामनि एमडीसी तो तंसी सिया करबुको सामनि एमएलए तंसी सिया आबोला आं साइमालिया जे कक सानाय बनो साइमानसिनाय 2024 बीजेपी आईपीएफ तिनिचिन महाराजान बिन बायनो कुनु कैंडिडेट याकारि जों आईपीएफ बहायनो जों सपोर्ट खालाय बुट हरका सेम पासंखा तिनि लुकर खामजागै आरो बाय जों प्रणब त्रिपुरा सामुं खामिया खोनो खलायनो तिनि बुट फेलंखा खलायमै आंनिनो जारा बासानाय सामुं गाहाम खलायदों अ फनासं सामुं गाहाम खलायमिया बा बर भबिष्य करबुन भबिष्य दिहानि तो तिनि नंनो बुट दुई पास खलायरखा नों आरो एलिगेशन याफारनानि आबो प्रश्न सिफाया क्वेश्चन सिफाया नों बाहायके लुकुनि सामुं तांनाय एरियानो बाहायके डेभलपमेंट खायनाय आबो निन थानिसि
2023 ni porbo sorkaro tongo ang kisa mutu khlai rena musungo je 2023 ni pore block ni hoite kuno development angya ni sanai rok puilaun sanai korbung ni jara jeng joto sini layo takuk bukuk joto hisab tonglayo kebo borok tulsi pata bai tik tharke sujagya jutino kaisa kaisa ni mung allegation khlai sanai hingkangke nini history bo nung bo party ni phai nung tamu khalas tong gaba camera titlangi media titlangi se ma salai sinai abar korbogo thanai test ni pore ang block chairman tongon pore tam development khaikya abotlang thana nangsinai ang ektan kok sana musungo je korbu bazaro tui kaham maningya toilet kaham gurui separate girl and boys ni toilet gurui ni sanai block chairman simni de daitto emle ki sorkar gurui titi edition MDCM ki sorkar gurui ang je mansak korbugo khlaiga baz ang area ni kok salia ani 22 20 ni kong nang salia korbuk bazaro thangi nedi je toilet green sanai ro block bus kango kaisa bosi da sisia korbugo to da tong ya sia bazar committee no thangi sigi nedi block bus kango tui ke mannai separate girls and boys ke mannai abo bo phan bai khlaijak emle phan bai da khlaijak MDC phan da khlaijak na block ni phan bai da khlaijak thangi singi di nini mokol to da tong kuri ang sia korbuk bazaro thangang keno I love korbuk nei korbuk subdivision mamani 12 13 bosorung thangka I love korbuk nei bo phan bai emle phan bai da khlaijak MP phan bai da khlaijak MDC phan bai da khlaijak thangi nai di korbuk bazar buskango I love korbuk ni sujabo bo phan bai khlaijak horungke korbuk subdivision nam simin bazar kotor simin horungke nilar andar gunda andar tini pranab tripura ro korbu bazaro tini solar light kolok jat high mass nini high mass solar high mass ruwi tini chardiki tini pilala mutamuti mokol kre tini cooperative bank buskango tui kre toilet maintenance khlaijagya tini maintenance khayei bazar committee rono sapi apraka nungsia tini koru siangke tini koru bazar choli tongo tini friday koru bazar ni borno thangi singi diomo bo phanbai khlaihini singi di tini korbugo open gyms kaisapon kre tini kwangma MLA MD singi thangka bong haimya samaniya tini baidyo kotano sadini samanisi force khlaiwano sadi hinai ang buibe kun ব্যক্তিগত সূত্র বকরই ang buibe euro walani jar borok buya ang buihe Facebook live phaye media phaye deli sane borok buya tini panji hambus kangon open gym korbuk BSc ni phanbai blog ni phanbai khair khani ni mokol krei camera titlangi de masanai ki lama kaham kri ti kaham kri ke ki block chairman simin dos সরকার সাবতং bo phonani boy ব্যক্তিনি bo MLA da yem da biangti phanthang kaisa ব্যক্তি কত কাগজ ti kari lainani abudas sanlai tamo ari bai norok paikha accept khlaina haka ang to tini vice chairman tongkhono ang to tini pojonto blogo election paimani pore habiaku tini tangi resign dia hani sao ari bai jepuro election basa o hearing go objection ni joto party ni sujug jago afron nor biang thang norong thani deputation dunani most welcome an kun apoti kri nor andolon khainani most welcome nong thani kuplai titi edition andro jehetu blog BC nong nandro
খুব কাহাম আনি কোনো দাউর করে যেহেতু মেজরিটি নরম পাইকা নং থানি নংনা নাঙ্গো মাস বি গ্রেন্টেড আবনা গসিও নং খলাইদি ডেপুটেশন খলাইদি তিনি আনি পোস্ট ভাইস চেয়ারম্যান পোস্ট ঠিক আছে চেয়ারম্যান পোস্ট খালি নং থানি এমএলএ পাওয়ার তঙ্গো সরকারও তঙ্গো স্টেট বাই সালাইতি ফেদি চেয়ারম্যান পোস্ট आं तोर भाइस चेयरमैन खलायने हेनि खलाय तंगिया किन्तु नरक गो दखल दा खलाय ब्लक दा तालार आबान प्रॉपर्टीया किन्तु पार्सोनेल व्यक्तिगत वो ता थांगदि पार्सोनेल एलिगेशन तारदि तिनि जों 2023 नि परे सरकार नरवाय जों मालायखा कपाल खामगै एकता प्रोटेक्ट स्कीम नि जों एमएलए नो डिपार्टमेंट वाइज ब्रक उंगो रै तंगो कपि रै तंगो डिपार्टमेंट वाइज स्कीम फाइमेन बागजगै बाक्सा नालाय तंगो गो फुटु सो प्रमाण सो मा कारेलायसनाय तामति साकबा जे कुनु माया आरे लामाव तैकरै उंगो करिकि आबो आमय सानानि कायसा वानसु साना नां आबो कि नों आनो सिमिन दुसखे दा ओंबा आरे निन यागो निन एमएलए तंगो निन एनडिस तंगो नों बनो अटोमेटिकली नों बनो अपमान रमास कलायो आबोखे तो जे आईपीएफ ती सामुं हामि हानि तिने आईपीएफ तिनी ग्राउंड लेवल नरो नुगै तंगो नर काहाम सामुं काहाम तेबो खलायथिं दफानि बागै एक्सेप्ट खलायना हारु किन्तु कायसा मुंनाव एलिगेशन नानानि आबो कोनो दिनो थिगिया नों ब्लक तालादार डेपुटेशन दार अमदार आनि आबो कोनो आइजाया आं आज पर्यन्त अमहाय शुधु कटाल को गया 2023 बोसों गोबांमा स्कीमनि हेरेसमेन्ट ओंखा जों निजरा बिसिङो निजरा मिलिलालिया लिडार बिसिङो लिडार मिलिलालिया तीन पार्टीनि बिसिङो आमहायके गोबांमा राबार जों जुनाल हयते फाइमेनि जे ब्लक चेयरमेन सयनांगिया आमहायके बातिल थांनायफोराव जे निनि मुख्यमंत्रीनि आवास योजना 25,000 स्कीम ट्राइबल वेलफेयारनि बावै थांगाना जों मिलिया कारन तिनि प्राय 100 जननि उपरनि कुटा जों फिरावै थांजाखा आरो बाय नरक एक्सेप्ट खलायाका आंबो दरकारि आं तो तीन पर्यन्त थाङि ब्लक आसुगि दंगैया नं थानि मेजरिटी पावर नं थानि लुकु नंनो दायित्व याफारका आरो आं व्यक्तिगत थाङि आसुगिबो दंगैया आमहायरो जिनिस पलिटिकल नि जतन सानानि अधिकार दंगो हेफोनो पार्सोनेल जिनिस मुखुरै सामानि बा पार्सोनेल बहाके खलायानि सामानि आमारो एक्चुअली साया खलायो फुंगायके संजारा करबो बासिन्दा हिसाबै तंनाय र जों फुंगायके नुगलायो कक सालायो लाम सालायो 2023 नि परे बाक्सानो स्कीम बागलायो बाक्सानो गभर्नमेन्ट प्रोग्रामो एटेन्ड थांलायो हैं जत एसोसिएशन नि बाक्साकेनो चालुलायो नि थानि फुल पावर ताबो थांनाय 21 नि पर 22 ता बिसियो निन थाने मुतामतिनो पावर तंगो ताबु भविष्य निन थाने एमएलए एमडीसी तंगो लुकुरो ननो पावर का खलायदि सामु नोंलाय थांजा कंनो कुनु खलायमे हाय खलामे सावैत नोंआवनो व्यक्तिगत शत्रुतांगि आबो खलायना मुसुंबा तिनी डेपुटेशन आं दासिम साव डेपुटेशन फन्डदि ब्लक फनो तालारदि चेयरमैन नांयान बुन सादि जे कोनो खलायदि आन कोनो आपत्ति करिबले आं कोनो नंनो अर नरमो मा खलाया आं सि भाइस चेयरमैन हने आं गसि तंगियाबले नरन थानिनो पावर नं थानिनो को दे नर ब्लक थांgi आसुगिदा तंगिनाय ब्लक नि स्कीम नर बागिदा तंगिनाय सामुं बाहायके करि दांनाय आबो नं थानि नों कायसा फनानि मुंनाव एलिगेशन नामन आबो कोन दिनो ठीक गया हाइनबायनि सानाय दिनै शुधु ताम खलाया आंखबा मीडिया दैतलांगै ग्राउंड रिपोर्ट से मानना लेसना मो आं खलायमानि अमो बो खलायमानि नि आबो मानाय तुकसना आरि निनि तैकरै लामा करै इनके निन थानिबो दायित्व तंगौ नों खलायनानि निन थानि तिनि एमएलए तंगौ एमडीस तंगौ तिनि 2024 एमपी नों खलाय रहरका जोंबो खलाय रहरका तिनि करबो बाजारनि करबो
nini korbuk subdivision o tamo ekta scheme tamo ekta development khair phaika ba nini bikhe korbuk bazaro nini saboni busuk tamo bungti development khair kha ano phonuk di thani jotini compare khaike korbugo jototuk je tongmani abo joto ani period 2023 ni pore ani period jototuk khlaijangmani tini ang saya norok jara ani nai tongnai norok bihes saya ke media tlang thandi tini norok bazar committee malai di ground ifun na di tini separate boys and girls tini toilet kari phu tini koru bazar nungmokol nu ge daro blog bus kango tang teso repeat khaina blog bus kango board separate boys and girls tei soh katal ke tangjak new toilet tangjak bazar committee no already sapi so hand over khlaijak nung korbuk ni basinda da ngi basinda thangi nai di nini motor stand gana o je chini tibungo cooperative bank gana o bo tano maintenance khai tini sabke joton aro use khai tong thang singi di tini koru bazar almost finish bo tano sabuni phanbe khlaijak thangi singi di are bhai amo kunu amo राजनीति बासाया आमो थांसानि बासाया जतनिनो कक तंगो लिमिरो साजांनाय बुखुक तंगो हायनो जे मुसुंतुनो एलिगेशन जाफारनाय मुंखुरि सानाय जे मुसुंतुनो तिनि जत किछु सायमानाय आबुया तिनि अमो काहाम अमो हामे हिना जरया ननो पाब्लिक तिनि करबुक बासिंदा निम्बा पसिस नतुन बाजार मालबासा निनि 43 करबुनि फुन्नने एकता एंची साधारण बरक तंगनाय र ननि सामुं काहाम नुगै निनि सामुं काहाम खलायतों हनो ननो एक्सेप्ट खलाय तिनि ननो आसुग रखा नों जातिनि कक्ति सादि तिनि जोंसे सायमे नर जातिनि कक सादि नर खलायदि जोंबो उक्लगो बेग नंनि बेगबुन हेके सापर्ट दै तंगो तो आं बिसि कक सागला खाख्लायो आं केबनो आगाद रना बागै तिनि न फेसबुक लाइव फायमानिया बा जतो सिनि करबुगो तिफ्रामो था खलाय तंनाय जतो हामिया नि सामानि कक बुया मैक्सिमाम जों काहामनो तंगो कक साव मालायो किन्तु किसु किसु नेता एमन जे जिनिस बिनि साकसाय परिसन्य बसिदा सिसिया ब साकसाक tamno ungjak ba tamno torjak abo bangsia baba bini political khainani ba politics khainani bin thani mature politics to da tongkri babo kaisa public no tui duli tongmanai perfectly da bini majority to da tongkri abangsia jara public tongnai rok borono sasitung tai bisi kok saya khakhlayo nongni thani full and power jehetu edisio nongno songkha nongni bisingtei जों खाखायो करबुगो kaham development नंनाय tabo bo hamia obo hamia ni sana kogya tini norok jaramia kisu netarok ani birodde ba mung nawi allegation yafarmani okongno sangma sawo norbeta ani kono personal ব্যক্তিগত kono dushman bukrei angmo musungya kintu noroje baidokota khlayu ano kok sadi hinai abar teke sang laso nong nomon kok kesarnai ang blog hamnabo thangya departmental jotina ano soirdi ang to takono korbu blog ni vice chairman ang resign borojagya departmental jotina ano soirdi himpuno ang election ni nahare ang kono soiboriya bibinno scheme tini jitini line department ni fight tong khangke awan thani ang clear message sai omo hai jitini clash somoy jotini development muthago nge sabo muthagi tongnar ni bisar khlaidi tini ang jodotuk scheme phaimani aboni jotini distribution khlaimia public thangi thang pusok rimia hingka babo ani daitto krei anon soirdi ang office thangdi soirdi rdi phono ang bo mohai political class by ang bo rna bo thangnia abo
বিভিন্ন scheme ni ba বিভিন্ন development ni jitini phai tongkhangke tangi block chairman soiriya ba angko tangi bokhlaya angka ba anthani dusia jara miya kongno proshno khainai bong thani se proshno manai ba bong thani se question manai anthani aboni answer kunu krei usungno sanai khakhayo sing korbogo agam dinote bo kaham bongni bisingtei sam kaham khaimanthung public no ni gana wo tebo saka tongnai naikhlaini ni hamari bai asibar bai tebo public ni bagai ba korbungni sadron nagorik tongnai no bagai borok sam kaham khlaimanthung aboni son thani ang surinai naro jahate kaham kwrung tongwino dofani samung khlaimanthung aboni sate sate korbungno tebo development narok nong bisingtei ingthung tinini o Facebook live haimani omono ang jotoni bagui o Facebook live haimani ya ba og ani reply tini korbogo jara tongnai tibra motharok maximum leader ni bagui bo reply ya kisu songkok leader rok je block deputation thini ani mong ma kaimani okongna sang ma sawo jotoni odikar tongo politics khainani deputation dar SDMO dar block da talar ani chamber da talar development da ungya abobo ang nanya thangya nong thani majority power tongo nong thani odikar tongo BC election ta khadi hinibo ang sana thangya korbu block onrok mahabia ang no vice chairman hine ang khorang kotorke ang sai tongnai borok buya norok ani mung personal ব্যক্তিগত mung nakha aboni reply sang nong no marmani khakhayo jotono kaham kwrung tongthung kaham samung khlailadi walai sulai kuni dino kahamia chini korbungni public rok emne neutral borok sing oro bibino tribe no belong khayo jotono sing hasi khusi hamjagui tongo election thangnai phainai harjit jotoni tongnai tini nung sara jibon rajato khai thangnai 15 বছর 20 বছর rajato khai thangnai 25 বছর khai thangnai 30 বছর khai thangnai politics ni kuno permanent korei political power kuno permanent korei hainbaino sung buji suji kok sana nango tini ang Pranab Tripura IPFT khlai tomang tai ka sang political te kesa party o bari phuna nungmai malai manu tini nung ba jaga khlai tongmang nung yang bahari nung onyo political party o sense khlai mano to je kono party o nung permanent tongui thangnai abo bo jibono tawan sudi sing গণতন্ত্র আইন ডেমোক্রেসি ni niyam noti protik 5 বছর 3 বছর অন্তর্গত ইলেকশন phayu aro kebo painai kebo ba chennai abongkha গণতন্ত্র na ain to mo hairono jeng sayakarei bahike buskang bagui samung khaine abono sakang khate sa sakhamo okong no ma samani se to asuk nung situng joto soyakariani Facebook live nai tongnai rongno paiplay hambai o phung sangjorao jotona kaham karung tongdi asanung situng hambai